UMLA juga maulai ubah Brastar bermarmanyang mentaga sengi kakan artarik unai tung arajar apulai ulah pelong ke jenis jurup ya ke surok ke betul napok kesenang maulai dah kebaya kejan dadu lat jajau nong kuar hadu manapoi hadu maulai nong Bali kan ke jeng let jurup jung rengkat ke jeng donlang USV traffic ki engineer Jakarta Piludi National Highway bat kumjuru Jakarta Piludi jangka jela bat kumjuru kirang bat senong kalong ban pej ban kemi ban puduna ya ke jeng dheng kali ke betul napok maulai Tangta ban pek turu ban lap ban bu ya ke jaka ban syak penhiar ban kentiu ya kinong lek nangwan. Hakani ke jung lek jurup ke jongki nak kaliang jong MLA rengkat baka jiran langki engineer baki pulit kilarai ban terwa caka sorkar ban teino ya ke overbridge lani ya kalintia na jerong sun kebetulan hapok morai petrol pom namar bagani ke jaka kamdon ke jaka ban cross na siliang. Hau juga poru orang badakan di ke jung lek jurup ya kan di ke surok kalong ban light na kajing sakot kali kabju tak sibun ya kali kawan jagi pat ba akan dikatahan bat khamtam akapor bagali skol kina skol kapor we nong tray bat kiwi de ki pat ba ki biya bat ki balik lengba jong kan dikasurok na kaliang jong UMLA ulapan babun simkhia ya kani khana man weng di kajing jagi pat ba haba ki mat akan lek kawan nangnya apa namanya apa sih apa binangnya keren di bak nang ni kalau nggak ni lah dongkap nak overbridge deh overbridge kan kemarin tu mengis tu kita school diberi dongkap ni the for the safety number 1 the number 2 part pada kelada tu overbridge layar tu 4 yang kerja traffic ini macam beri pingat cina ni dengan om ya engineer ni ini pada dulu ni overbridge kan nang tu dia nama bahkan dia pengahat lang trong office tu ban office tu yang ada geran lah jadi saya sok out ya jangan di ke nalar tu jangan di nalar ni orang kan ban rai hap dia hanang ti sih kan dia kan dia makan Islam ada udah gini langsung ini kipas tadi ni. Ini kipas tadi di mana ba? Yuk dari inisial. Oh, inisial ni. Nah, biar keren baru inisial. Nama kecintaan kalau dongkap. Nama ini Tapi enggak blok dulu nomor apa? Bantah harus cross. Tentang ada satu kan safety kan pas ya ketika jaga traffic ke kau tadi apa bulan itu kan kami second baik. Ada dokter kata second ban kompres dan ini itu jadi itu. Sampai tu kan kena kan lo. Katu kan nong nang ni malah tak sen no ko ano jangan lah nak kok paham ni ka ni ni buat deh nama kata pun apa ya betul long ini pas betul tak apa center nang ni sih apa kali berenang ini apa? Masih ada gitu. Kasulong no long dalak slap lalong di gulasak. Long apa ketemu ini kan. Benci teraki itu. Oh, banyak sampai bakar. Dia sampai ke Bumi.
Mata kasih piwan ban jureb halar kai lasang ipi piwan bertrafik berengineer. Kani ketika problem Indonesia kami ke barang mentah. Hawi dia berkamulai ketika jinteng kali ketika balak ada ki bun senem. Kam tam ni ini ki kendiat benai dia sing lah menong kalau nang jur. Ndai batang ki pai ba ki pensau ndai wat ya ladi. Abang mi abang ya penuh kami ki ke dentian. Mo akaleng dong senang mulai UI ya kan ikut penbet yang ni si senang nak senang di papel ngelayat mana kinong kita senang nak nong kuar nong luam hadu nak ini po menaki de ngila identify ya ki spot ki balong ka daw jong ke jing kali po mulai but nakal yang katungi ngelayat na pet dah ki jong kiman ban smotu ya ke jing ban nakal yang jong ka traffic department ban kin sawan mo ban wara ya ka solution kumno ban at least ngamong bangila ban weng senweng ya ka jinteng kali maka ni problem kami tang hani ka soslong baru ko bai ndai ngini le kan la ka ya kumno ban penduna ya ka traffic congestion habidi hapo ka snong mulai habidi bakani le sing la menong mo kani ka responsibility kani ka message ka responsibility jong om tang jong ki driver la kalong kinong nya taksi la kalong kinong nya bus la ni ki banyak auto la ni ki private drivers tu kamdei tang ka responsibility jong kinong nya kali ndai ka dei rupat ka jing dikli jong wei po wei nong song sinong bat ki passenger ru ko penong kami ya ka public transportation ba at least kini bendon kata ka bagi ka traffic sense no hangno bari ban penyang ya kali hangno bari ban hiar kamdei ban long lembu no ngin syuhar kat pemen ngin kieu kat pemen parngit scam kani kadi wei ka ba nakaliang dong traffic department kan identify hangno ki jaka ki ba ki kali kamai na do ki bus ki taksi ki la ban kieu penhiar ki passenger bat ban pentip si ki pat ba ban ngangai scam du pat ba ki pat ba ngin sawan su pat ba maka kum bakalong mentahi ni syuat ban UI ya ka ka jing bat nakaliang dong traffic kan persang pat ban solve ya kan ni dan sawan pat menora itu solution akapor ko biang ban ngin sapen benar pat pat ba mapno bangin le ban pendunai ke jingthang kali apo ka snong mulai Ini jang kepedulas lo rasa dan kepelan ban penhai ke surang naik pelan ba MP kata ketika wei ka ba ngarang keren ngan mengi hapan khot ya ka PWD namar kani hoi u traffic u pet ya ka jingya jong kali lengi sutu pan utrai jong kani ka surok ban umdai traffic umdai mengi snong ru mereka PWD department. Nama kata tahu la don rengkat kadang bangin identify. Inu jaka la kilong ban penhe kendiat la kolong kalat don kalat la ni buat ban identify ru yang taki embankment baki disembankment point. Baraju poru ban perkat perkini pinu. Iwei pat ki bangin persang ban solve kumno ban penbha ban perkat ru ya ka safety joki nong song snong. Kumbang layat mene la da ngatai pidon layaan cina po nong kuar ketika blok 13 syadu seni seneng ketika highway nrei ketika ba ki pat ba ki ya ki kena school ki ya ki bedang ren nrei kidon kiteng ba don bla satra kali bla yap ru angtei ki accident ingin me keren dan rei ngaso ba is high time ba katu ka stretch hang tu ka ketika highway kalau ada bendon ka footpath kan mla benlong bangin sia sa na po surok kani ka bu ka jingma ya ki nong sok snong tinggal air keren dia nama kata tahu ki PWD kidon baki kin pet ya kata identify bahagi jaka bangila dongkam kalau long urgent di pentip limba jongki bah la dongkam bandon ruki footpath kita biang kayak semua makadon kau kerjanya keren mana bodoh engineer ban ai ban perkat ya over bridge so kata kadai ke bala long mo it's high time actually nakal yang kecuali ong apa ngapet keladon ke dongkam lai keren bati ki PWD officials ki badai napo ka national highway markum ju ru napo ka central division namar ka hap artli ki jakan tu bi artli ki division iklai don lang mene lai keren bat ki ngong identify ka spot kanon ka spot inspection ban identify hanglo la bansna ya kanika overbridge no namar balai kani kan pensuk ya ki kena school ki bahap ban cross ya ka surok kanembu iki ki jingma kata kadi number 1 and number 2 pan kalong ba kanyarap tu pan ban is ya ka traffic congestion bagi kinum penokam
man cross ling ba kasurok ladak ladon ka caka bakin cross na jerong ya kata na kalian kajong ang lapin pau pan na kalian jong PWD kin sa identify ya ka spon mo kin sa pet ka financial implication ngin bu ha ka government mo ngin bu ha ka government but ngin press upon ka government ru bakani kelalong ka badongkam tada ki perkhat sya nam ta ka safety jong ki kena jong pet ba badaju ukur ru ban is ya ka traffic congestion hapo ka sinong maulai balada upat ba ubawan na kanunu jaka wat na ka bar street ru ubawan menrung sa Shillong ka gateway sa ka Shillong hi ka de ka sinong maulai tilada na maulai hi kambiang ka traffic flow kan kata ya ka sor Shillong hi baro kowe dengan so ba mo na kaliang jong ka traffic police kan sim kya ban ngi scam ru don ginu ban hapan pensnu sa ka sorkar ru ya kata ru ngaso ba ka sorkar ru bat kadong kapan sim kya